kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Tuwachumwa ni kwatiani wa idhanesa na ni watindanesa kalibu ndino wa Vilingi wa Mauvoo mutongo itivingwa tuni ya mukamba muthenyane wa umunthe matuku miongwele na ana mwei wa Septemba wa kenda mwakani wa ngilili miongwele na itatu na ende pe maundu meke bathukani otukumbani siye kuma bakwito ukambane Kenya yonthe nthisi anza ili itatu kende mwitano utumani waku wambisi na Ndeto TV yulwa Mauvoo tukusoma kiweo ni cha umunthe mitandao ni amekumukanile ni mutongo TV nitawa Steven MUEMA Sharon Dean na Eva no kunenga Mauvoo kwanzia meko na ani amwe malatu manengete wito alatukumbanisye ni vamwe na Mwandiki mutine katerimbaika ase nyumba cia serikali cia bimunini nisi kwa makueni na yu amuika nimeukwata mawia. Amuika nimende kameko na sie maunduni mauteti na ingi maithia musalini wambe kutetea akisio ilasi miaoni ya Kenya. We amweme kwa Raila Odinga eti usumbi 2027 angi malete kumia seka Lonzo tosha yoki hiki likata ikumbi ya siasa. Ekali machanganga ila imwala masako measeme na woni baiki huo na nekudhoku serikali babe uya waku. Vilingi wa Mauvoo. Tuambise mwandiki mutene kama vene wa mutio kwa mwandu teresi ambaika numbula kana akaunti ya makwene ye kati wa akaunti la serikali nene ibangi mulatini wa kwa nyumba cia bimunini baika ola thila kanisani wa Katoliki wa St Joseph the waka musini wa wote ya sekana mulati o ni unenga muika mawia aimenda matumia mitandao kuanzia itonya kumanenga ukwati kale buchalo ni wa mutunga. Kanisa ni wa Katoliki wa St Joseph the waka musini wa wote mwandiki munene muvyani wa devolution Teresia Mbaika ni wavulana enenthi ni wothaithi wa umunthi u emwambana mwene kivilo wanzama ya maundu miokonyo kwati kana the special economic zones Fred Muteti. PS Teresia Mbaika akinena na thaithi tina wothaithi ni waweta kana kaunti ya Makueni ni mwa kaunti ila serikali nini ivani embe kwamba kuminukilia nyumba cia enenthi cia kwikala ila cia kwamie va musini wa wote na kwambisa miradi ingi myo ya kwaka nyumba ingi miradi la waweta mbe ivani ya muno kunenga muika mawia otondo musumbi Ruto wawetete vaumbeni. The project cia housing projects Makueni lelo mbali cia ngeni itakuwa twasiwe twatisiwe ofiyele na kusoma. This is the time amwekwa ingi ikatakiwa natwetana mubadize but keuti jo president kwenda kwati nuko create opportunities kwa mwananchi mwanangu wangu na hizo mwisho wanaendelea kuambia bobi Mwandu Mbaika ni wenda muika kutumia vuso ya mitandao kuisela muvango wa serikali wa digital economy kwika sindu ile itono manengo kwati nundu thene we vindevu thuyukite soko mbingi thene wa nthi ya Kenya sietha sina mitambo ya wifi. The digitization bit of government in the next the president is launching something is launching services here serikali ila already we are almost 90% services sia serikali si digitized okay way kila way no co access government services and to me there is a lot of push nikanawe there every area is connected to the Wi-Fi and the ministry ICT is high on that doing that even to the villages lying my wote ma connect some of the areas and it's going to continue until kila bandu ne connect. Akimwene kivila wanzama ya maundu meokonyo kwati va Kenya kana special economic zones Fred Muteti ni wenda ateti maukambani alamenga lekone ya ulei kulikanthini wa serikali nungi lembeta ya ukamba itone na kutetheka. Ruidu metiu kuninga kamba mawia na kumaninga miana na kwenda maendeleo niki kamba tuetekela kina mkulia panda ya nisu tulikimwana nusu okwata na tulika serikali ni tusupport mheshimiwa president wetu Ruto na ethano siasa cia 2027 no nie Raila no isi akaongama zaluo siake ni simu ye ongama na ndumake maudi masia lazima ongama yini mukulia ati na Kalonzo ndanongamite
Kalonzo anamanda mwana wa kuithia supporter wa Raila president. Aundu nye union ni supporter wa Ruto president. You know no mwana wa Kalonzo unaenda ndio kwata. Kalonzo ndo okay. Na atongo imawe bonde amtula wa mina on the so tukane ba atupari ni na teri baika support Ruto aende zimande okamba wathanthatukiete kanisa uwa St Joseph the Waka withanegwe musimu wa Bishop Mweu ulovani wenthini wa tongo iwa diocese nzau ya wote chathikila musumbi Ruto uneke ukwati wa kuvika. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, wote Makueni. Tusonga na mbeya muika nimendeka kwikonia na maondo mao utongo uyu na kutetea haki sio kwenana na mio ya nthi uni kwenana MCA wa Changwilia ya udhuloni wa sua ya umeloni wa sua Chris Nzilu Nzioka na munyanye wa Kithumula kwa Mutonga Paul Maluki umbanon ni na muika na andu ala mema mutha memwanya kuma kitui cha thikila chatwe musini wa kitui kiumbanitwe ni kundi ya Center for Multi-Party Democracy. Onesmus Salo. Ikundi ya Center for Multi-Party Democracy ni atwa isiombano na atongo hivyo mwana amuika kuma kaunti ni ya kitui kunenanisia vatawa amuika kumanya akisiona kuitetea kuenana na katiba. MC wa Changwilia udhuloni wa sua Chris Nzilu niwa weta amuika ni mele kumanya kila katiba kimanengeta udhasio wa kuika na kukiatia palandhini wa sikalo ithi amuika mendeka kusuisia mianya ya otongo hii. Tunene ya inclusivity of youth katika governance, democracy na upholding human rights. Na nizo twanene yani twathangasia anake maitu kindu chambe ni mo need ku create awareness ya rights sio na magithi ya men guided ni katiba machati ya rights sio ni kwesa kwithila bala twi katiba kaitu mia itu na bills na policies cia county ni siengemete kwi line na katiba siki effect kana si take into effect ila to that gender rule na si take into effect vulnerable group of people kuwa anake maitu nitwanena nya nitwa device na naze kuthina mbe nitukwatia mawaidha asu na KMC ya Kithumula kwa Mutonga ile kitu cha udhuloni wa sua Paul Maluki no amenda amuika kutumia vinda yonesa mate kutumia ndeto sia kibuthia kula kuyatongo ina kuosa mwanya usuku mandhama ya serikali ni to look for opportunities alama tono tevi anake maitu to apply mawia onangi mambio liga katika ile zetu marketing and even online writing anake mengi matandikitwe nemo kwata mbesa through online writing nazia ila kila ndatika wasya wigita kwita uchat kana uchumanga mutongo imusakwe nundu labda nukwenda abaluke nduku mutebya oyitu nene ya kuhusu climate change na miti mbingine kwenda ubandwa endo jalenjana kama itu mambisi nurseries ingi Maluki ni wathingirila vatawa amuika makitetea akisio kunengenda ya tongoi alanyu vevala weta kana kidungu cha miongo 3 ilwayana chama waya kila kinenganitwa katibani chele ithiwa kula kui amuika imenda amuika kuhusu sia mianya iso matekolo ni kidungu cha miongo mwanza yulwayana chama waya anaka maitu tuja approach leaders to approach with respect tuizi tuwekita kumona tuenda chao ya opportunity lazi ya jobs kunenga no wezi ya contract youth women and people with disability manenge to 30% izu 70% yengiri ya even open tuambia kwa apply tu apply 30% na tuidie no 70% nundu ni opportunities ukita kuchazia no wazi kwa youth no kwa the other 70%. John Mweke wa ikundi inela isoveti cha thikino wetakana kilelo cho kinene ni kuona amuika mikwate serikali ni nene ila sia metiuko bala wasi wa utona kwewika na ile kumela mathina meno manyua bala matonya kukwata usungio wa kutua twithia twi roll out programs ya accountability kindu chambe nikenda tuvundisie my youth accountability tools ila matona kutumia nikenda masukumie mawasiamo katika county na katika national Vilingi Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Methenya mevuthu itina wati ma Raila Odinga chamani cha ODM
Matongoni muyumbe wa Embakasi ya umiloni wa Sua Babu Owino na munyanye wa Saboti Caleb Amisi ni mendekethisia mutongo wa chamaki Raila Odinga atete kwite kivila cha usumbi ya muthiaba la kakie ukwithi wa etia ya thanthatu unanio nuletwe muno ni atongo aingi chamani kichangwatanio cha Azimio One Kenya muno chama cha Wiper mayasekana yu mwanya ula utialete ni mutongo wa chamaki Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kutwika musumbe mwakani wa nkilile miongwele na mwonza Benjamin mwakano kutueleza. Raila Odinga the 5th ni wone ni ulo na tuwe gombe wa kikungu cha kulambetu siya mwaka wa ngilile na miongwele na ile kukwata mwaki. Na yususu ungemweo wa Raila the 6th na wambie ye dalili siambe vyu kanano kuidha Raila Odinga heyomba ninche kudhimandia masemba maki vila chosumbe kulani nene siukite mwaka wa ngilile na miongole na mwonza otaundu idhangu ya Nation inaandikite na otambe wa kulambetu vaina wiki dhia mwingi Raila Odinga ya toma kumadhukia mutongo wa Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka kukutia kivila chosumbe na tikiti wa Azimio ateo itina esa 10 na utikiti na oyu hamwema ate ma Raila alama ende kusukumizia Raila the 6th miasia hedho wimo amwe nuka mwitikilia na miaka 80 na ile mwakani wa ngilile na miongole na mwonza Raila kaungama unu wanu wa mwene kivilo wa ODM muyumbe mwolote John Badi. Ainge ma atalamu maki utachi kuangaliko yome weta musukumo wa atiti ma ODM wa kumwenda Raila Odinga haunga mesavali ya dhanda tuku kutia usumbi wina kielelo kenene. Chama wendi mbene kuyania kenene ni kuikidhia ni maasi ndevi la sio kwanzia di laisi. Uwani wani wa mutalamu wa siasa Dismas Mokua na kuangeleka nyo ayumbe ma ODM Babu Owino na Caleb Amisi mewete dhwa wendu wa NND ukakilia vina wendu wa atati Azimioni kukonya Raila kukutia usumbi maike dhwa na undungia teo kuitikilia Raila kuungama kwa hivinda thanthatu. Sovereignty in the Republic of Kenya is vested in the people of Kenya. Kwa kulilikana nikana mutongo wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka hedhitwe etele kwambe wa miaka 10 kukwatwa koko ni ndongo ya ODM Raila Odinga kukutia usumbi na onambe na itino akula nene mbitu itino Kalonzo kulia kukwata tikiti wa usumbi ondumano loa muninu wa Raila ngombe ya Wiper wasio wa yomwe mwana wone wa ile kunengwa ndaya dhini wa ngwatanio ino nela tunayatasia kula tunasia siasa sia 2022 tukwata ni siasa sia 2027 Raila oguna atuike kingpin want kileolo kusapoti na Mauvoo wa president naikane amo tatumbanitie 2027 for Kalonzo Musyoka. We know without you, Stephen Kalonzo Musyoka, they cannot make it. I shall continue to be called a hardliner. I shall continue taking a hardline position. When I sleep, when I wake up, I will say that the person who will deliver the dream of Azimio, One Kenya Alliance, ni Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka. Kama Kalonzo Musyoka will not be the deputy president wa Raila Amolo Odinga, then Raila Amolo Odinga will not be the president. Isunimbe na itina wakula nene mbetu tuke oyu Raila na Kalonzo mio imwe na ilande to isi Raila the 6th siambia kwenda kweyumilia vanini sieta uvinga ni monene kuma kwa masimba ma Kalonzo ukamba. Senator wa Makueni Daniel Manzo famona senator wa Kituye no kukiwambua medhitwe maigweta sanzu Raila noele ni kulwa ni vevadhivyo. Tunatuya na kinukiro wa Raila the 5th nanye kalaga noga kutini mugenda hana ka letio ka kwanda katilikele bagu kwa 5th naona kuchika Kalonzo mwene numwetete Azimio ni ile kuangamia uteti wa kumwenda Raila athiumwe uteti anyanya mava kuve make weekendi ni makunie maleve ma kumwenda Raila athukia Kalonzo ivindani uteti wa mwaka ngili na miongoni na mwonza nthini wa Azimio uonekana wambie kukwata mwaki one wa mwindi mbengo wito ili asio kimao na sio ngwazi tia nyenze na wabina na lange ni wetu kwatea tibike wala tena Keka Kalonzo ni wewe deputy president akwata
nita na Raila mbuokie. Idwe tatongoi onde mokambani. Kwenda pitone ili onde tuilewe chamani cha waipa. Na tunyima nyabano musie ukambani. We are going to produce the 6th President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Stephen wa Musyoka atu ya andu ni ungamite. Tukija kilunda yetumba. Tukija kilunda yekigara. This time 2027 ni ungamite neza. Musyoka wa betizia bau yese tuikaniata. Avi ya bundu ka betizia bau oile ungamite. Raila kukakuvikia oyunda isa kunene angewa ya the 6th ateo uneni wa mwana inyasileta wa Siaya Oburu Odinga wa mwaka mubitu ya iso tungethwa kukakuvikia oyu. Wengine wanasema sijui baba anastaafu sijui nini. Who doesn't know the sacrifice my brother Raila has made in this country? But I can assure you, Honorable Kalonzo, that your stand with Raila will not go without a reward to you. Ni ikumbi ya siasa ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava musino wa Ilobi nito Benjamin Mwakam. Thina munene wa mwa waki uno uende na kunyamasia ene ndindwani ya changanga ila imwala kaunti ya Masako china wakwithi wa ndovu na silanga ilasi kisioni kiu siende na kungala na inge kwa nangika yone ndembe lasimi kutambuka mwendo muasa na indosio komanda kiu cha kutumia maihule serikali ya kaunti kuthenekia thina umetuki ondo patonyeka Dan Mongala nokutwelasa. Elizabeth Kavoko unani umuwa ene ndindwani no ya changanga ila yimwala kauntini ya Masako elesekana methi itumesilite thinani wa kuova na kwa ukosa kigu mailasi mika utambuka miendo measa kumandha kigu chuna indosio unulayu kukule serikali ya kaunti ya Masako esauvye ndovu ilasi kisioni ki na kuvukua silanga nikenda ivindane ya mbua matone oketha kigu na kuata usungi wa kutua wathino wa kigu. Nyene mwakali wa ndua ya changanga sublocation utuiwita wa Ketia village ngalikwesu twina thina wa siwo mbinge wethia ndobo isi na mathina ma sola mbinge taundu tunaokie twethia ati na thina wa kuiba stima itunatethe ni obisi wa World Vision tweki wa sola na kiuno kiende na kwiki wa pipes ni kana ibikiene ndiko uki namba obikanesa ndini wa ngaliko ya mango kila kingi masilanga maitu mekwenda kubukua ni kana wethia ethebe mundu ina mboka wimite bandu no kutereka kiucha silanga na ng'ombe situ isi akwata kiu wengi ni wakulia wethi wana walini wa mituki wa kunenga siana ilasi isioni ithin ndawa nundu mavinda maingi situmea kiu kiko unuloto na umatia na mola mokana na kutumia kiu kiko na kulikila walini wa masomo na ingi ni tukwenda ndawa sibitali nundu ila twatumia kiu kiki nyutwe ni ng'ombe tasiana sisu sia atumia kiu kiu mbinge ni ukwatwa ni Mauvoo na sibitali kuina ndawa kwa utu yo kulia tutethewe kwanza ya ukwata kiu nzia ya ukwata ndawa masibitali ni na nzia ya siana situkethia ni usubika iende na masomo ingi ni wakulia wala ni wa masomo wiswe ndawetaka na vemwe mama skulu ilasi ziende na kuomboka ibindani kuikwatiwa kuwa mbua ya El Nino ibindani muvewa ukunikiliwanze veminito wetaka nani kutomwa mbua ya El Nino siana isuni tona itha siye muisioni na ingi twina ilasi taweta primary school twina kilasi cha tukupa umuno na nina neni na mheshimiwa kawaya matutethesie nundu kilasi jusi ana ni kwikia mutiani bo na kiyi la kitatumba siana isu kilasi ni kiyeni muthwana ni chatu kumuno kwa utu ikulia serikali muitutethesie ndini wa skulu wa weta primary siana isu tu sieke kuthina na ikwata bandu ba kwikia mutiani nesa na yetha ne bindesio ya usoma. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma vandu wane changanga mwala kauntini ya Masako. Asaini mende kama umela siana sio ila siana mamudha memwanya nikenda itetheke na kisomo na mautuika angi kibathukani okwa ilia uniwo mainena na andiki Mauvoo kabindani kala metambukite skulu wa musingi wa Kinyambo Primary and Special School ula wiki bwezi cha umiloni wa Suwa kaunti ya Makueni mawabisa maungwata ni kibathukani usia ene matongoni Jacqueline Mutiso wa ikundi ya Nitasema Foundation ni masia mabinda maingi siana ila sithiawa na mathina mamamutha memwanya ni seleawa kuthi skulu ona kulia kuisa kukwata kisomo na kindu kila ni ute na meo ya va Kenya na wethia maina atetheka Ken Mulinge no gutwalase.
athini kikila cha viko ni makundi kivothokonyo makutethesia nthi na ungi maofisa kivothokonyo kuma muvyani wa kisomo uthuthu ni umakula kuyasiela methewa na ciana cia mamuthame mwana kusiumila cianikana itetheke na kisomo cha kwalia uniwo twingwatanio na mashirika angi ta Two Achievers na Cholo Development Foundation nitukwatanie kwa vamwe na twetha tuyumia leu ula tumaete iye with wimatethesia kwa ivinda ina na nitwitia witano kwa mashirika angi serikali situ sithe civika skulu ni o na kuete utethio ta usu ni kana ciana iwithie ni ciana sina simbeanie ni ciana cithitwo cisomethio kwa ivinda na wasisia no kuona maundu maingi ala ciikite ni sobetie cindu kumaanisha kila ciendece skulu ni one cindu itethia ivindani yokite ndeto ila cia kwatambua ni Patrick Maye ula niwe mwene kivilo wa skulu wa manthi wala metheo na mamuthame mwana wa Kinyambu Primary and Special School emwamba na Juliana Mwendi wa ikundi ya Two Achievers twatana muno pio nundu wa ciana i na ninguboya ene nthi ma Kinyambu ona ala me bakuvi na area ya Kinyambu no cio kuka kuona maundu ala ciana iciendesie o makai promote na kuithuthia na maundu maingi ona bamwe na ndeto matonya kwitha momene maineua meatiele muno duniani no nundu mena cindu nzio ni nona mena inengo cikivathukanio skulu witu ni wendene saa ciana ni ciukite kwa wingi despite kana itwe wana challenges cia facilities na ciana iro ndumwe ci mathina nitwenda muno ti o mautethio na kuko kuciona tia cingi methame na interest muno na ciana cia muthemba to kou nitwosa tuketwa ni mango cia ulau na mendete utethia makoka tukathauka nacio tukainenga mithinzio na twithire tuthiku kou kwebina ngwendo tungiambia monthe moka kutereza ciana hii Samuel Musiemi mwalimu munene wa skulu wa ithuthia ci kwemenengo cia ciana cio cia mamuthame mwana kwa kuitwa imansioni ila civa kuveta kicha kinambo ni kana itone kwitethia mathayo ni moma mbeni. Tuna changamoto ambazo zinakumba shule kama hizi ambazo ni za watoto walemavu. Kuna mambo kama vile mijengo ambayo inahitajika kufanyiwa ama kujengwa ili iweze kuwa inafaa kwao. Kuna pia haitoshi. Hivyo vikundi mbalimbali ambavyo vinaweza kuingia ili viweze kusaidiana pamoja na sisi vitaweza kuwa tumetufanyia vizuri sana tuweze kukuza shule yetu ambayo inakuwa kwa kasi sana. Na pia ukiangalia kwamba ile ni eneo pana sana la Kibwezi, pia kuna watoto ambao wako nyumbani. Tunaomba waweze kuletwa shuleni wale wakaweze kuungana pamoja nasi. Amani wa maskulu matethekana leu mauta ngwa kati wa sindungi sikivothokonyo cia kutethecia kwa ile mekale yo skulu ni Delivoti ya Mutongo TV kuma Kinyambu Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge na ningewesu ya Kennedy Mulinge ni kutunenga mwanyo wa kwamba osemba uthio muone mukuvi tu mothio muone pema wange nitukite Mauvoo maende mahali ukete na ivinda na nzeve kwi Mauvoo alama etawe ni mawithio luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu cia wanamo kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba womba ibula ute yuba cha kwetela siwa yumedadilisiani nikana umane undu kwa mukwa Mutongo FM twivo kusomethia kutanithia kulunga kutetea na kutetea mbai ya mukamba Kasiulia ngove nikilunguni cha Kasiulia ngove lawa kwambililia nginya wakatano kuma saa umu wa kioko inya saa inya cia kiokondi ba Mutongo FM wina komandroba kana Robert Mutuko na kwa MC Toto mwana mutangwa Mutongo FM ngwatanio ya mukamba Kasiulia ngove Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune.
John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3 verse 16 as your skiza tune. Ni twasokethia atoi bodaboda ni maende na kukaya kumana na mutalatala wa utoi watu mota yulu ula wimbungeni kulunga mituo na mithukumele hiyo mwene kivila atoi bodaboda masa kujo ilimwandwa ni wakule silikali kona siya atoi bodaboda mebangoni ya kusawvyo miyao ilahi kumakoni ya Boniface wa Mutese yutu elesia. Ndia Kenya hata kilungu cha miongo na yulwa ya na katiwa enenela makunawe ya watu mota kana bodaboda wona nyowa kana nende ingela matatasewe ya watu mota vandi no ya Kenya ndini wa mundu maki mikalile mwekati wa metatalaila ya teleto kutwikithwe mia ndini wa kuwa bodaboda kana ni vitio kukuwa ndumbewa ili noloketheo ni vitio ya kumaseva inu wangili miongo ili kana chovo cha meithandatu alama korana tumota tuzilani tuwa maulelo na umakethe wana vaini wangili miongo ili mwalama kwa tuna evito ya kuvithukia mundu yani wewa tumota kana usangi maka kuna vaini wangili ya na kana kwa vayela elungu ya mwakomwe kutoa kamota utena miolo tokana miao ya lelo na uokethe wa vaini wa silingi ngili miongo ili nituona silikali iendena kuetethia miao sekta nitu ya bodaboda no usiyo miao eno yivo lakini kila tuukulia ila meki ya miao eno mema utu involve stakeholders niki nundu ituona miao ila ikusiogu emwe ni mwa wa environment tukona aimi meki wa emwe miao ikukonzani matatu tukona matatu meba u lakini ndita sekta ya bodaboda tuize silikali agetu bodia sector kana yeki yata miao izu ni mietu mono na niko kuona kana silikali no tawenda mina sector ya bodaboda nundu kwetia mundu wa bodaboda fini wangili miongwele weyulu no usiyo ni maleguma yate ya miao lakini maizie na ukele mato uzisha ila meka decision making tiko ikala obisine maka kendo na maibeto kethia keuni cho kutoiwa raito ando bodaboda keito mamono miao ingileto nyolika uthukumino watu mota nikana vaika mota kaelite kukua muiyo ina kilombe wa miongo 5 na nonginya kila muthukumi wa bodaboda ethoe mwandikithie nthini wa ngwatanio kana sako cia tumota isioni cionthe cia kaunti cia Kenya gali muthambo wa tukutuku na ndelite kukua mbe watatu ula ungini mwao na wetele kulikwa nthini wa ukui thukumi wa kamota na kenda kethoe na kamota kathonokete sisima na lina miongo 5 ya inone ya kweli ukui na kuveta maundu mathukura mumila malelo ni usangili na mpanga amwe metitakana ni tonya ithwa ye mumuko na kumekalila na kwananga wiawo umatetha cia imethuku kwanze mwaka nenge nundu kulingana no muyao ondu na wona uilie ni museo na peo bandu peo na thino o bamwe yue mundu akamota yona kakuwa ndwele nyene wakamota president ngabone ndi ethani kwa mundu umwe ningeania kweli liwa umundu uyo kulia le senate sisi imulelia mia wezu na muize mulelia faina izu nundu saa ingi ona askali ni moga makatumia obungu makarwata mundu wa bodaboda makwa mwandika makosa matevo na in the due course ya court ba wetha mundu wa bodaboda ewa omeye na ikaiza kutuka ni waeleka na weyelezi aele court ya mwelewa wetha mundu uzu atumie binda ya saa na aumea muno kundi tona ukulia mia no izobwa ndira no bodaboda twiki wendini wethia tuibaya na itu uchangia tikwete omwe ominie kubetokethwa na waua amendekithia maundu amasisu na wethianu mwingi na kulungwa kula matonyo vinya ya mwene nthi wa ukwati munini na muno amateta sewe ya tumota so nyikando no nena lelia o maundu ina kwisobo lelia o maundu tulelezi maundu nundu yona wakwatwa mundu akamota ebine muno kwitetea bakotine be momamba hotele mamana aya muya wakele kwa bateki kundi zote ndi sawa kusaidi nakwo nundu overtake ni ndhukuyo ndo na ukulia ndo bodaboda mia ino la yekewa ni kwa undu wa uneko wito kwa undu sieto watie kila chailete lakini ndo ikolia faini omekete weyulo pyo na kuja mundu wa bodaboda ngili yana kana ngili miongwele kuno ndo mwa kumwe au mewe ni ozu na ewa mina nake na ewa ni wa muwa na wa muthika ethayo kaundini ya Masako nyene Toboni Mutese Nende tuibika bao tutambetwa mina sani kiema kwisila Facebook wa siti ati imara ila maikana na opuzi wa kuungama 2027
atagwe aungama akabaluka 6:30 am Nwoni waku ni muviano ndu akunena na ito na kusesia Vilingi wa Mauvoo kuma mwambio mbaka muthia nita wa Steven MUEMA tuna na elengi kwenda ni kwa mwi.